Hai menaze ting choma I zaiklum main cheu ziskui ting kum changna jang khai jem dai ntak mai ting chua kidere sa aulia ge radli NDA mena indiram go government in sabar hangge pni tabam cham begin main cheu ziskui ntak mai ge ten tip khai betha the gudle zai Narendra Modi zedu chuna India amgo body pay suite be prime minister tabam ge the in tawgai ze tabam ge ten tip khai betha main cheu ziskui ntak mai ge te gudle za NDA mena pni tabam cham bege pung hangge numai pni go portfolio list ze prime minister tabam BJP mene Ministry of Defense tabam du BJP mene zai Ministry of Home Affairs MHA tabam zep song ka ge Telugu Desam Party TDP mene pnina phung nei lei ze ki gyu ka be chai sui ze pnina phung ra hangen numai zai Ministry of Finance tabam ze Janata Dal United JDU mene phung ra hangen numai zai Ministry of Railways tabam du Janata Dal United JDU mene phung ra hangen numai the Ministry of Road Transport and Highway Sip Sena HSS mena pung hangen numai Ministry of External Affairs tabam a BJP mena pung hangen numai Zana Minister of Jal Shakti tabam ja Lok Jasanti Party Ram Vilas mena te hangen numai Zana Ministry of Civil Aviation du Lok Jasanti Party Ram Vilas mena te hangen numai Ministry of Coal tabam ja TDP mena te hangen numai Ministry of Education ja Janata Dal Secular menate hangen numai Ministry of Law and Justice ja BJP menate hangen numai Ministry of Women and Child Development ja Janata Dal United JDU menate hangen numai the Ministry of Rural Development ja TDP menate hangen numai the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare ja Bharatiya Janata Party BJP menate hangen numai lei zana Andiego portfolios ge NDA government pungkan sabge Chandra Babu Naidu Andhra Pradesh gene TDP kyangna mebo minister tabam madai ngogu cabinet ge zana Bihar go chief minister Nitish Kumar kyangna Janata Dal United JDU mebo kana ngogule Chandra Babu Naidu TDP kyangna mebo ngora bza Indiram go prime minister Narendra Modi go cabinet ge minister ka hachi mehange madai roge za kachom meza Ramohan Naidu Haris Bala Yogi Zana Dagumala Prasarle ja Chaudhary Zai Nitish Kumar Janata Dal United gene Langai Mize Minister Tabam Pung Hange Cabinet ge Lalan Singh Banai Ramnath Thakur Lei Zakachuli Zaite tibe Bamai ge Assam Dimahaso District Haflong ge Anuizi Impeuze pe Baumene Rolu Zebe be Blam gene Zilangrong Student Union Assam ZSUE Mlam gene Penulunga Lagbasam Chichangai Dle Zaipsi Hindi Ligum Zemename Perege Takasyabe Teugai be Bechai Suiza Lun Magze Kasabe Pacing la Hange du Ki Dle Zai Law Enforcing Agency Manai Administration Mes Bauzedu Zilangrong Student Union Assam ZSUE Mlam gene Psi Hindi Chai Sui pachang kana tat hang ka gadai bige argument chui daudai magra hangya changbuita ne action ja losing ra hangya du ki kyam sam chi changai dele zaka chule Zanenur State Nagaland ge pasong unka ge klogu matai gongbura hangge non local korem zak langai blam gene ka klebeze misonga zapet ze minagi ki mena pnilungwang changmak zabam dele spo chai suize Nagaland New Market gu gongbura klogu matai Abdul Khayum Talukdar ze kapchani dele za aipo lamge Nagaland gu Deputy Chief Minister Wai Petonadu plungai lak sam salya changdele za suiteme authorities meze Command Miluza action losing la hangedu rangai dele Zana Manipur ge hangme hangmingye mbozen chichina namkya spy ge te good kara hangye ngote timze Assam Rifle spy minutes 9 chekyu zid set kamai ge Indo Myanmar border gene nripe kailuze pni kibo medage pe changai ka kdai dele zakachuli Zanenur State Assam Jorhat District ge school le sina mehna poine hangna hazai ge kyu gaize chaidi le zakachule panaiting kumze kreuze ket kole zasaling
Zana Punjab State Kadur Sahib Lok Sabha constituency ge tetiba Lok Sabha election ge dipet pepe chuna Assam Dibrugarh gu Central Jail ka bangge bam pepe Kalistan ge psuite pepe Amritpal Singh je kibo mena wangje Assam Dibrugarh gu Central Jail ka bangge ne ngau hadau gai dele zaka che dele zaka bangge kreime spy map suite mera mezedu ma kumba te ibrame pe gai dele zaka che dele Amritpal Singh Kadur Sahib Lok Sabha constituency Punjab ge MP election kan tabige duipet bezegene zai pasui tema bangge bamme zai state central ge bamra mezedu Amritpal Singh je empet kai rahange pikibo mena kyam dele zakat dele Zan Manipur Zirbam district ge hanam kya spy mena so unka ge minahang kat peze te chandi blamgene chuna kaklebe pen do dai ze hanam kya spy mena police spy me bambe outpost du hami nang gi ze ruton di leja chedle lamtai kuno dibong kuno nukal zai begra klogadu klomikira medo hami na ruton di lei zakat chedle pozigena in kimera map nui ki ge bamchi lagze ziri sport complex relief camp ge minna hai nare me wangdui gaiza nse ko la lei zakat chele zana malud ge Manipur Zirbam district ge kaklebe petbeze pendo hangdip zigene Zirbam district go magistrate ne manting rahang ge kanang be spy mena krebe branch be hingde section 144 kain dele zakat dele zaichuna lui di zana Manipur Zirbam district ge kaklebe ze pendo hangza DBB rahang ge numai dele suppose zigene anui zilang rong me Zirbam district Phanam ram ge lungmra me man ting radle Zana Pasongka ge Janata Dal United JDU ge pasuite bepe Bihar gu Chief Minister Nitish Kumar ze India Bloc Alliance mene Deputy Tabam Magza India gu Prime Minister Tabam hange offer tele ze party gu leader Kesi Tyagi ne NDTV me soge interview lu bige salai Zana former Congress gu President Sonia Gandhi ze Congress Parliamentary Party gu chairperson hangen znain chekyo hiji decide kamai ge klangai dele zakat dele zai party MP gu meeting herobam mige Congress gu President pe Malik Arjun Kharge ne former Congress gu President Sonia Gandhi ze Congress Party gu Parliamentary chairperson hange klangai rahang ne gule zakat dele ne good bachai suije Gaurav Gogoi ke Sudha Karan Tariq Anwar ne second to gai ze Congress Parliamentary Party gu chairperson hange Sonia Gandhi ze tem tip kai dele zakat dele Zana West Bengal gu Chief Minister Mamata Banerjee nan znai kamai ge saja chuna Indiram gu Prime Minister hangge Narendra Modi ze klangai kakadai bigene BJP MP mrama pnilung wang changmakje mati magje wang kakadai bige pakpet wok ulei zakat dele zane pasi hingdi magbegene government te kansap zigene Prime Minister hangge chuna Narendra Modi ze klangai kakadai bige du racha basamdu peimagulei ze Mamata Banerjee ne salei za chirna magje mainche ki huji screen takmai ge Prime Minister tabam ge Narendra Modi ze tem tip kai beta te bige du pa wong magulei zakat chulei ze salei Zai Congress gu leader Rahul Gandhi ze opposition Zana Congress gu leader Rahul Gandhi ze Lok Sabha ge opposition gu leader hang klangai radle ze Congress Working Committee CWC nans 9 chokyo ji decide kamai ge kamke gai dele zakat dele zai Lok Sabha election ge Kerala Wayanad Banai Uttar Pradesh Raebareli ge Rahul Gandhi ne seat kana lui kan tha bige dui petele ai genen mai in chokyo ji squeating kum chang na jang khai jam da in thakmai ting chua ke de in sa po bza loi gai dele pi gai zain kingai ni mle ni je to dele